Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nshuti muduteze amatwi mwaramutse neza. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza mbaha n'ikaze muri aya makuru mwumva kuri radiyo no ku mbuga zitandukanye. Mu Rwanda hasigaye gusa amezi 7 hafi umunsi ku wundi ngo amatora ya perezida wa Repubulika n'ayabagize inteko ishinga amategeko akorwe. Twifuzaga yuko byaba nibura buri karere kakagira umunsi wako, ariko kugeza 24 biramunanye usanga ukora uturere tubiri umunsi umwe kaba biheraga cyane. Uyu ni Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryemewe rikorera mu Rwanda. Muri Kongo abaturage mu duce twa Masisi na Rucuru bakomeje kwibaza uburyo bazahagararirwa mu myanya itandukanye ya politiki kandi nta matora hateganyijwe ubu kubera umutekano muke. Naho muri Ethiopia uwari minisitiri ushinzwe iby'amasezerano y'amahoro Tai Dendeya yarayirukanwe muri guverinoma ahita atabwa muri yombi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia uwahoze ari minisitiri ushinzwe iby'amasezerano y'amahoro Tai Dendeya yirukanwe muri guverinoma ahita atabwa muri yombi aregwa gukorana n'inyeshyamba. Thomas Kamirindi abahiye inkuru. Tai Dendeya ni umwe mu bayobozi bo hejuru mu ishyaka rya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed. Yafunzwe yaramaze iminsi anenga guverinoma ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yananiwe kugarura amahoro mu gihugu. Urugero, mu cyumweru gishize yatangaje ko guverinoma ifite uruhare runini mu ipfuba ry'imishyikirano ya kabiri yabereye mu kwezi gushize muri Tanzania n'umutwe w'inyeshyamba zabo mu bwoko bwa Oromo witwa Oromo Liberation Army OLA mu magambo magufi, uzwi nanone ku mazina ya ONEG na OLF Shene. Kuri uyu wa kabiri ibitangazamakuru bya leta ya Ethiopia bivuga ko yazize kugambana n'inyeshyamba kugira ngo bahirike ubutegetsi. Ku ruhande rwayo, polisi y'igihugu yatangaje ku rubuga rwayo rwa Facebook ko yafunze Tai kuri uyu wa kabiri kubera gukorana n'imitwe irwanya amahoro kugira ngo basenye Ethiopia. Iri tangazo riherekejwe n'amafoto y'imbunda, amabendera y'inyeshyamba na telefone zigendanwa. Polisi yemeza ko yabisanze kwa Tai mu rugo iwe kandi ko ari bimwe mu bikoresho byo gushyira mu ngiro umugambi wo guhungabanya igihugu. Rivuga ko bahafatiye n'umwe mu nyeshyamba za OLF Shene wakoreshaga ibimuranga byinshi bitandukanye waruhihishe. OLF Shene irwanya leta ya Ethiopia kuva mu 2018. Guverinoma ya Ethiopia yayishyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ya Ethiopia ivuga ko imirwano yakurikiye imishyikirano ya nyuma yapfubye imaze guhitana abasivili barenga 50. Tai Dendeya nawe n'uwo mu bwoko bwa Oromo bwa mbere bufite abaturage benshi kurusha andi moko yo muri Ethiopia, ni nka 1/3 cya miliyoni 120 zigize igihugu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwana mu burasirazuba bw'icyo gihugu bemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 72 kuwa mbere. Edi Rwema atugezeho ibindi kuri iyi nkuru. N'agahenge bivugwa ko gashyigikiwe n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika White House. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inama y'igihugu ishinzwe umutekano riravuga ko ingabo z'ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro zigomba guhagarika imirwano kugira ngo abarwanyi bari mu mujyi wa Mushaki n'umuhanda RP 1030 ujya Kirorirwe na Kichanga bashobore kuhava. Umuvugizi w'iyo nama Adrian Watson yavuze ko leta ya Amerika izakoresha inzego zayo z'ubutasi na diplomasi kugira ngo irebe imyitwarire y'ingabo z'ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe cy'agahenge kumvikanyweho. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 gushize, umuyobozi w'ibiro bishinzwe ihuzabikorwa ry'inzego z'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Avril Haines yari mu ruzinduko mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri urwo ruzinduko yabonanye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo. Baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Imibare ya ONU igereranya ko abantu 149,500 bazahura n'inzara mu burengerazuba bwa Afurika muri uyu mwaka utaha biturutse ku ruvangitirane rw'ubushyamirane, ihindagurika ry'ibihe n'ibiciro by'ibiribwa byazamutse. Umuryango w'Abibumbye watangaje iyo mibare ejo kuwa kabiri.
iri hejuru 4% kurenza uyu mwaka wa 2023. Mu bihugu byo ku nkombe abantu byitezwe ko bazagira inzara ikomeye bashobora kuzagera muri miliyari 6,200,000 mu mwaka wa 2024, inyongera ya 16% kuri uyu mwaka, nk'uko ubusesenguzi bushya mu karere ku bwihaze mu biribwa bwashyizwe ahagaragara na porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM bubigaragaza, hamwe n'ibigo byita ku butabazi. Ubwo busesenguzi bwasanze ingo hejuru y'2 kuri 3 mu burengerazuba bwa Afurika no muri Afurika yo hagati zitazabasha kubona ibifungurwa bikungahaye mu ntungamubiri. Ikiguzi cy'ibiribwa bya buri munsi mu bihugu byo hagati muri Sahel ari byo Burkina Faso, Mali na Niger kiri hejuru 110% ugereranije n'umushahara w'umunsi mu karere. Ibihugu byo muri Sahel byibasiwe n'inyeshyamba za Kisilamu zakuye miliyoni zigera muri 4 z'abantu mu ngo zabo no mu bikingi byabo, nk'uko imibare ya ONU ibigaragaza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hahora ubushyamirane bwakuye miliyoni zigera muri 7 z'abantu mu byabo. Ibibazo byugarije Sahel byatumye abantu bahungira mu bihugu bituranye nko muri Côte d'Ivoire, Togo na Ghana, ubu iri mu bibazo by'ubukungu bitigeze bibaho mu kinyejana gishize. Orosibo, umushakashatsi mukuru muri porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM, avuga ko ubu hafi 80% by'abantu bafite ibibazo byo kubona ibiribwa bari mu turere twayogojwe n'ubushyamirane. Yaburiye ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kuzarushaho kuba nabi mu duce tumwe na tumwe, mu gihe abantu 2,600,000 bashobora guhitanwa n'inzara. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa internet ni wa3.radio.voa.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yatoye umushinga w'itegeko riha uburenganzira leta bwo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Venuste Nshimiyimana, wakurikiranye impaka zagiwe mbere yo gutora uwo mushinga, batoye gute, bisobanuye iki? Icyo nakubwira ni uko ishyaka riri ku butegetsi byatoye iri tegeko ku bwiganze bw'amajwi 48. Abatoye yego ni 313, abatoye oya ni 229. Ni intsinzi rero ikomeye kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, kubera ko bamwe mu badepite bo mu ishyaka rye bari bakomeje kugaragaza ko iri tegeko bataryishimiye, ndetse kuri uyu wa kabiri yatangiye umunsi ahura na bamwe muri bo abagera kuri 15 kugira ngo abumvishe ko bakwiye kumushyigikira. Byaraye bibaye rero baratoye, bahisemo gushyigikira gahunda y'ishyaka yo kurwanya abinjira mu gihugu. Nakubwira ko abadepite 37 bifashe ntibatore. Ikindi ni uko ishyaka riri ku butegetsi rivuga ko uyu mushinga w'itegeko ugamije kugabanya abinjira mu Bwongereza basaba ubuhungiro cyangwa se bahimukira bahasanze imiryango yabo cyangwa se bazanywe n'izindi mpamvu zose zituma umuntu ahitamo kuva aho yabaga akajya ahandi. None ubu hagiye gukurikiraho iki? Uyu mushinga w'itegeko watowe n'abadepite, watowe ku nshuro ya kabiri. Hasigaye rero kugira ngo rige muri za komisiyo zigomba kongera kurisuzuma, ibyasabwe ko bihindurwa bigahindurwa, nyuma rikongera rigatorwa bwa gatatu. Bikaba biteganijwe ko bizaba mu ntangiriro z'umwaka utaha. Bamwe mu badepite mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abakonservateri baravuga ko ibyo bifuje ko bihinduka nibidakorwa batazaritora. Ibyo nibirangira rero rizagomba kwemezwa n'abo nakwita abasenateri n'inteko bita House of Lords, igomba kwemeza iryo tegeko, ishobora gusaba ko rihindurwa rikagaruka mu nteko y'abadepite kugerwaho izindi mpaka. Mbere y'uko uwo mushinga w'itegeko utorwa hari habanje kuba impaka kandi ndende. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho barabivugaho iki? Icyo nakubwira ni uko wifuzaga yuko ritatorwa ariko ryatowe. Ariko nakubwiye yuko ndetse umuyobozi w'ishyaka ry'abatravailliste Keir Starmer we yavugaga yuko abona ko iryo tegeko ritorwa, nubwo bwose yavugaga ati hazaba induru nyinshi, hazaba ukwitotomba kwinshi, ariko ntibizabuza iri tegeko gutambuka. Unyemerere mpere kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wishimiye ko abagize ishyaka rye bamushyigikiye. Akoresheje urubuga rwa X rwahoze
yabivuze ari Twitter, yavuze ko hagiye gukorwa ibishoboka kugira ngo uyu mushinga w'itegeko uzabe itegeko ryatuma bimukira batangira kujyanwa mu Rwanda, bityo bigaca intege abinjiza abantu mu Bwongereza bakoresheje ibyo abantu bamaze kumenyera nk'amato mato. Abatavuga rumwe n'umutegetsi rero cyane cyane bo mu ishyaka ry'abatravayiste bakomeje kwibaza ukuntu iyi gahunda izashoboka, bakibaza cyane cyane ku kiguzi cyayo. Basanga amafaranga azakoreshwa ndetse n'amaze gutangwa ari menshi ayo kohereza abantu mu Rwanda, ahubwo bakavuga yuko ayo mafaranga yakoreshwa n'abapolisi bacunga imipaka y'Ubwongereza. Hari umudepite w'agace ka Vauxhall witwa Florence Echarnu wavuze ko ayo mafaranga habwa u Rwanda yari akwiye gukoreshwa mu kubaka ibitaro n'amashuri mu Bwongereza ndetse no kwakira abandi bakiriwe hano mu Bwongereza, ariko bagahabwa aho baba hatunganye hameze neza. Ndagushimiye cyane Venuste Nshimiyimana. Urakoze cyane nawe. Iteka rya perezida ryerekeye amatora ryagennye ko amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'ay'abagize inteko ishinga amategeko azabera umunsi umwe, ni mu mezi 7 ari imbere. Temistokere Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ingengabihe y'aya matora yombi nk'uko bikubiye mu iteka rya perezida iragaragaza ko itorwa ry'umukuru w'igihugu ndetse n'iry'abadepite 53 batorerwa ku ntonde z'amashyaka no mu bakandida bigenga yombi azaba ku itariki ya 15 y'ukwa karindwi ku banyarwanda b'imbere mu gihugu no ku ya 14 y'uko kwezi ku baba mu mahanga. Ni mu gihe ku bandi badepite bahagarara inzego zihariye zirimo iz'abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga bitorwa ryabo ryashyizwe ku itariki ya 16 y'uko kwezi kwa karindwi. Inzego z'ubutegetsi zatangaje ko guhuza itorwa rya perezida n'iry'abadepite byakozwe hagamijwe kugabanya ingengo y'imari aya matora yatwaraga mu gihe yabagakozwe mu bihe bitandukanye. Ku bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza, iyi ngengabihe igaragaza ko bizamara ibyumweru 3 uhereye ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku ya 16 y'ukwa karindwi. Ku itora ry'umukuru w'igihugu bigaragara ko ryigijwe imbere hafi y'ukwezi ugereranyije n'iryaherukaga mu 2017 ryari ryabaye mu ntangiriro z'ukwa munani k'uwo mwaka. Kugeza ubu Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi kuva mu 1994 na Depite Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda nibo bamaze gutangaza ku mugaragaro ko baziyamamaza. Ku bijyanye n'ingengabihe, Depite Frank Habineza agasanga igihe cy'iminsi yo kwiyamamaza cyagenwe kidahagije. Twifuzaga yuko byaba nibura buri karere kakagira umunsi wako, ariko kugeza 24 biramunanye. Usanga ukora uturere tubiri umunsi umwe bikaba binyuranye cyane. So icyo cyo sinzi uko bizagenda, ariko byari kuba byiza ibyo nibura byari kuba igeretse iminsi 30. Bwana Frank Habineza mu 2017 nabwo yari yiyamamarije intebe y'umukuru w'igihugu atsindwa na Perezida Kagame. Frank Habineza na Philippe Mpayimana umukandida wigenga ntibabashije kugeza ku ijwi 1% kuri 98.79 ya Perezida Kagame. Uyu mukuru w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko yiteze ko noneho we n'ishyaka rye bazitwara neza mu matora ataha. Twagiye mu matora ushize turi ishyaka ryari rimaze kwemera mu gihugu, ubwo twari twaremewe muri 2013 tujya mu matora muri 2017, ariko ubu bakiye imyaka 10 tumaze kwemerwa, kandi twe ishyaka ryacu ryamaze gushinga imizi, dufite inzego z'ishyaka zisanzwe mu turere twose 30. So urumva ko ishyaka ryacu rizajya amatora rifite inzego zose zuzuye z'ishyaka, iz'abagore, iby'urubyiruko, n'iz'ishyaka zisanzwe mu gihugu cyose. Ni imbaraga zikomeye cyane tuba tudafite cya gihe. Ikindi kandi tumaze n'igihe natwe imyaka 5 turi mu nteko ishinga amategeko, murabizi ko turi mu nteko ishinga amategeko y'abadepite ndetse no muri senateri y'umusenateri. So navuga yuko mu by'ukuri tugiye kujya muri aya matora hari ikinyuranyo gikomeye cyane kurusha icya mbere, kuko dufite icyizere yuko azagenda neza kurusha ya mbere. Perezida Kagame utegeka u Rwanda kuva mu mwaka w'2000 mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka, ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Jeune Afrique, yavuze ko ashimishwa n'icyizere abanyarwanda bamufitiye kandi ko azabakorera igihe cyose azaba bishoboye. Hashingiye ku itegeko nshinga rishya, Perezida Paul Kagame ubwe afite uburenganzira bwo kwiyamamaza izindi nshuro 2. Ni nyuma yo gutegeka manda 3 yagiye yegukana kuva mu mwaka w'2003 kugeza ubu manda agiye guhatanira ikaba ari y'ubugira 4. Nkibutsa ko bitandukanye n'amatora 3 aheruka aho umukuru w'igihugu yatorerwaga manda y'imyaka 7, ubu itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuguruye riteganya manda y'imyaka 5. Bivuze ko uzatorwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri iri tora ritaha azatangirana na manda y'imyaka 5. Tuve mu Rwanda tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu duce twa Masisi na Rucuru bakomeje kwibaza uko bazahagararirwa mu myanya itandukanye ya politiki mu gihe nta matora ahateganijwe kubera ikibazo cy'umutekano muke. Kuri izo mpungenge mugenzi wacu Edi Rwema
yabibajije Ayobangira Safari, depite ku rwego rw'igihugu uhagarariye agace ka Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ukuntu bifashe nuko muri Masisi Rucuru amatora rero ntabwo azaba, muzi ko kariya karere kafashwe, hariho ibice bifashwe n'abanzi bacu ba M23. Icyo dutegereje ni uko gusa inyuma yo gutsinda intambara, kuko dufite icyizere cy'uko guverinoma ya Kongo izatsinda ifatanyijwe n'abasore bacu b'abazalendo. Tukimara gutsinda iyo ntambara, seni yatwemereye ko izareba ukuntu yatwohereza amamashine, ikaduha iminsi mikeya, ariko ahubwo ikohereza amamashini menshi, ku buryo bishobotse mu minsi 15 twakora batanga amakarte, inyuma ibindi bikorwa by'amakampani n'amatora agakurikira. Donc amatora ya Masisi na Rucuru azaba igihe amahoro azaba amaze kugaruka, abaturage bakazabasha gutora abadepite, kuko perezida we azaba amaze gutorwa. Hanyuma Depite Safari, gutsinda iyo ntambara ni kimwe, gutegura amatora ni ikindi. Igihe bigoranye bigafata umwanya munini, bwo bizagenda gute? Nkamwe mwari musanzwe muhagarariye abaturage muri utwo duce, bizagenda gute kuri mwebwe? Icyo kibazo twakigejeje ku Cour constitutionnelle, niyo izafata icyemezo. Nduva mu minsi hano iri imbere izabasha gufata icyemezo, ariko nta kuntu igihugu cyabaho kidafite abantu bahagariye uturere, kandi uturere dufite ibibazo by'umutekano by'intambara. Nduva ntabwo nk'igihugu bashobora kwemera ko twagira inteko nshinga amategeko idafite abantu bahagariye abo baturage. Dutegereje ko Cour constitutionnelle ifata icyemezo, kuko niyo ifite ubwo burenganzira. Se niyo ikoresha amatora, kandi se niyo iri tayari. Donc igisigaye gusa ni umutekano. Igihe umutekano uzaba umaze kugaruka, izahita ikomeza gahunda yazo, kuko yo yamaze kubyitegura byose. Ku bijyanye n'umutekano muri ako gace, twabonye itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko habayeho ukumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, ku buryo habaho agahenge k'amasaha 72. Ako gahenge karahari muri iki gihe? Sinabimenya neza, kuko ngewe nduva iyo tangazo yasohotse muri Masisi, kandi twari dufite ikibazo cy'amakomunikasiyo, donc sinabafite amakuru yose. Ako icyo nzi cyo ni uko imirwano iracyari. Amakuru ya nyuma nabonye niba atari mu gitondo ejo bari barimo kurwana. Ako gahenge sinzi niba karatangiye cyangwa kazatangira ryari. Ako icyo twebwe dushaka ni uko intambara rero irangira. Ntabwo dushaka agahenge, dushaka umutekano urambye. Hanyuma nkamwe muhagarariye abaturage, iki kibazo mubona amaherezo yacyo ari ayahe? Ku ruhande rwa leta ya Kongo ivuga ko itazumvikana n'umutwe wa M23, ivuga ko ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. M23 nayo ikavuga ko ikeneye ibiganiro na leta kugira ngo ibibazo byayo bijye hagaragara kandi bibonerwe umuti. Amaherezo murabona ari ayahe? Ega mugomba kumva namwe mukificara mu mwanya w'abaturage b'abakongomani bamaze imyaka 20 zirenga mu ntambara. Ibiganiro byarabaye kenshi, ntabwo ari ubwa mbere. Ibiganiro byarabaye, ariko solution iboneka inyuma y'ibiganiro, tena yindi ntambara ikaza. Urebye neza, urebaje abaturage benshi bo muri Kongo, mu bice byose bitandukanye bya Kongo, atari gusa no muri este, abenshi bashaka yuko intambara irangira, ariko Kongo ikoresheje ingufu zayo, atari byo kuvuga ngo ni amahanga ibashize mu bintu by'ibiganiro. Kandi ibiganiro byamaze kugaragara yuko nta mwanzuro bifata bigaragara. Depite Ayobangira Safari, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Nuko murakoze. Radiyo Ijwi ry'Amerika ni umwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu gihe tugezemo. Twagiteguriwe kandi turakigezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza.
ukwezi kwa 12 gushobora kwitwa ukwezi k'uburenganzira bwa muntu, kuko ku itariki ya 9 y'ukwa 12 mu 1948 umuryango w'abibumbye ONU wemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Bukeye bwaho ku itariki ya 10 y'ukwa 12 mu 1948 ONU yemeje itangazo ry'uburenganzira rusange bwa muntu. Ariko rero dusubiye inyuma cyane mu mateka mbere yaho, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwa 12 1791 itegeko rishimangira uburenganzira karemano bwa buri muturage, The United States Bill of Rights mu Cyongereza, ryari ryaremejwe burundu. Risobanuye iki? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku bwigenge bwayo mu 1776, imara imyaka 13 yose itagira itegeko nshinga. Leta zayishinze zari ziyigize nizo zonyine zari zifite amategeko nshinga yazo bwite azigenga. Igihugu cyo cyagenderaga ku cyo twakwita nk'itegeko ngenga abaharaniye ubwigenge bwacyo bari barise The Articles of Confederation mu Cyongereza. Ryari ryarashyizeho urwego rw'ubutegetsi bw'igihugu cyose rumwe rukumbi rwitwaga Confederation Congress, rwari rugizwe n'intumwa za leta zose z'igihugu. Ariko nta ngufu rwari rufite. Ntirwashoboraga gukemura impaka n'amakimbirane by'urudaca byari hagati ya za leta ku bibazo bitandukanye. Ingero ni nko ku byerekeranye n'imipaka yazo, imisoro, ubucuruzi, gukora ifaranga na pansiyo z'abasirikare barwanye intambara y'ubwigenge bari baravuye ku rugerero, ni ukuvuga ngo ninde wagombaga kuzibaha. Kubera izo mpamvu, Confederation Congress yageze aho ishyiraho indi nama nini yaguye y'intumwa za leta zose bise Grand Convention kugira ngo ivugurure itegeko ngenga ryariho. Iyi nama yateranye amezi 4 mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu kwezi kwa 5 kugera mu kwa 9 1787. Ntiyavuguruye itegeko ngenga, ahubwo yakoze undi mwandiko mushya bidafite aho bihuriye na gato. Uretse gukemura impaka n'amakimbirane byari hagati ya za leta, washyizeho n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyose nshyashya kandi zifite ingufu zitari zarigeze zibaho na rimwe, arizo urwego nshingamateka Congress yasimbuye Confederation Congress, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu na Maison Blanche, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Wateganyije kandi n'uburyo zigomba gutandukana, kuzuzanya, kwigenzura no kugenzurana. Niwo wabaye itegeko nshinga rishya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzi kugeza n'ubu. Ryemejwe burundu, ritangira no gukurikizwa mu 1789. Nyamara rero bamwe mu baryanditse baje kwitwa ababyeyi b'igihugu, The Founding Fathers mu Cyongereza, basanze riburamo ikintu bo babonaga gikomeye, ni uburenganzira karemano bw'abaturage. Impaka zari zaratangiye mu gihe bari bakiri mu mirimo yo kwandika itegeko nshinga rishya ubwaryo. Zarakomeje kugera no mu nteko ishinga amategeko Congress ya mbere na mbere y'igihugu yatangiye imirimo yayo bwa mbere ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1789. Mu kwa 9 kwakurikiyeho Congress yarateranye yiga kandi yemeza umushinga w'ivugurura rya mbere ry'itegeko nshinga ukubiyemo amahame y'uburenganzira bw'ibanze ntavogerwa bwa buri muturage, The United States Bill of Rights mu Cyongereza. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, Congress yahise iwohereza muri leta zari zigize igihugu kugira ngo nazo ziwemeze kandi ziwinjize mu mateka bwite yazo, ratification mu Cyongereza, mbere y'uko uba itegeko rya burundu.
itegeko nshinga rivuga ko ivugurura ryaryo rigomba kubanza kubona umugisha byibura wa 3/4 bya leta zigize igihugu mbere rero y'uko wemerwa burundu. Icyo gihe mu mpera z'umwaka w'1789 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta 14. Inteko ishinga amategeko zazo imwe imwe iwayo zatangiye rero gukora itora, maze ku itariki ya 15 y'ukwa 12 1791 leta ya Virginia nayo ni mu burasirazuba bw'igihugu iba iya 10 yawemeje, inteko ishinga amategeko yayo imaze kuwuha amajwi ya ngombwa, bityo Bill of Rights iba ibonye ubwiganze bwa leta zari zikenewe, iba rero ibaye itegeko burundu. Ijwi rya Amerika. Bill of Rights igizwe n'ingingo 10. Mu magambo make ibuza Congress gushyiraho amategeko yemera idini iryo ari ryo ryose, ni ukuvuga rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagomba kugira idini rya leta. Congress ntigomba gushyiraho amategeko abangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose uburenganzira bwo kwihitiramo no gukurikiza no gukurikira idini ushaka. Bill of Rights yimakaza kandi uburenganzira bwo kuvuga ikikuri ku mutima cyose nta bwoba bwo kubizira, uburenganzira bw'itangazamakuru, uburenganzira bwo guterana mu ituze, n'uburenganzira bw'umuturage bwo kubaza guverinoma ye ku byo yumva cyangwa abona ko bitagenda neza. Ivuga ko uburenganzira bw'umuturage bwo gutunga intwaro budashobora kuvogerwa, kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo gushinga imitwe yitwara gisirikare ariko igendera ku mategeko. Umutungo bwite w'umuturage ni ntavogerwa. Itegeko rigomba kurengera abaturage bose kimwe. Leta ntifite ububasha n'uburenganzira bwo gusaka umuturage no kumufatira ibye nta mpamvu yemewe n'amategeko. Bill of Rights ishimangira ko leta idashobora guhatira umuturage kwishinja iyo aregwa mu nkiko, kandi uyu muturage agomba kuburanishwa mu ruhame n'urukiko rwa rubanda rwemewe n'amategeko. Urubanza rwe ntirutinde kandi ntirubogame. Agomba kugira abanyamategeko bamwunganira. Bill of Rights isoza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage butangirira ku bwanditse mu itegeko nshinga bwonyine gusa, ariko ko atariho burangirira. Nyuma ya Bill of Rights, itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryagize andi mavugurura 26. Bill of Rights yo ntiyigeze ikorwaho na rimwe kugeza n'ubu. Uko yanditswe icyo gihe niko ikimeze. Kuki? Kubera ko nk'uko abahanga mu by'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babisobanura, niyo nkingi y'ukuntu abanyamerika bakomeye ku bwisanzure bwa buri wese, kubuza guverinoma yabo kubakandamiza no kugira leta igendera ku mategeko kandi iyubahiriza inabikora koko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Muraka. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio